Evo, danas smo na 16. po redu biciklijadu dolinom Plive. To je jedan biciklistički pohod u organizaciji Planinarskog društva Ćusne iz Jajca. Znači, tradicionalni pohod 16 godina za redom. Cilj ove naše današnje vožnje je promocija doline Plive, regije Plive, kako god hoćete da je nazovemo, kao jedne prirodne vrijednosti, jednog turističkog bisera. I evo, ove godine imat ćemo izgleda po ovome prizoru za naših leđa najveći broj učesnika. Najavili su nam se učesnici, evo vidimo ovdje prozor Rama, Fojnica, Banja Luka, Sarajevo, Travnik, Vitez, ne znam nija više, znaćemo poslije ovih upisanih tamo učesnika odakle nam sve dolaze gosti, što znači da to već ima velikog efekta i da ćemo poslati jednu lijepu poruku šta može ova naša regija ponuditi, i Jajce, i jezero, i Šipovo zajedno. Naravno da ćemo spomenuti sve one i negativne uz ove lijepe stvari, one negativne koje se dešavaju u rijeci Plivi. Uglavnom, bit će danas to jedno lijepo druženje, evo, vrijeme će nas izgleda poslužiti, fin, prekrasan dan. Vozimo se trasom stare uskotračne pruge u samu rijeku Plivu do Volara, onda prelazimo u Šipovo kroz centar i polako do Pljeve vraćamo se opet uz Plivu, vraćamo se na cestu pored Plive. Cijelim putem nas prate zvuci naše limene glazbe, idu ispred nas i čekaju nas u svakom naseljenom mjestu. Učesnici se pridružuju u jezeru, u Šipovu nas čekaju gore. Vidjet ćete veliki broj djece, osvježenje, podržala nas je opština Jajce i opština Šipovo i još veliki broj jačkih privrednika, to ćemo nabrojati kasnije kad završimo manifestaciju. Još malo, a? Kako ide? Hop! Ja malo ću vam objasniti zašto smo stali sada. Ne bi znao. Znak 40 tona na ovakvom mostu. Ja sam umorio, ali ne. Oko 290 po evidenciji do sada. Most je pun ljudi, ali 40 tona može izdržati, tako da bez brige. Ima tamo znak 40 tona, jesi vidio? Što kažeš? Kako se čini ovaj dan? Dan je prelijep, ekstra vrijeme, poslužila nas je organizacija kao i svake godine sve bolja i bolja.
Idemo na drugi most od 400 tona, nadam se da će izdržat. I ovaj drži 400 tona. Vidjet ćemo sljedeće godine koliko će. Podnijeli smo mi Igore. Yes. Ali bitno da prođe sve ok, bez povreda i da dočekamo sljedeću godinu u još većem broju. Ovaj je ovdje dio baš previ. Kaži u mikrofon ko je najbolji rođak. Ne znam ko smo svi rođeni. Ne znaš ni ko? Ajoj. Jesmo Ne ti znaš? rođeni? Pa nego. Ajde ponovo. Kaži u kameru ko je najbolji rođak. Martin, Cičko, Mičko i Bas. Kako ide, ali pod kontrolom sve? Sve pod kontrolom. Sve super. Malo veći broj učesnika nego što smo očekivali. Popeli smo se već na 300 učesnika, obično je ovdje bilo 200, znači za 100 imamo i plus još imamo sad Ušpovu. Nestaće nam akreditacija, morat ćemo im retroaktivno dijeliti ovim učesnicima. Nevjerovatan odziv, baš neočekivano. Puno više nego Puno više nego smo očekivali. Mi smo očekivali negdje do 300, obično bude 250, između 250 i 300. Do sad najmasovnija je bila 300, ova će biti dobro, možda čak i 400 učesnika. Koliko sad ima? Sad ima preko 300 učesnika, i više. Ne znam, nemam ja tamo imaju evidenciju, ali uglavnom je, ja sam oduševljen. A vidiš ti da nema kraja. Znači svake godine sve bolje, a? Sve bolje i sve više učesnika. A organizacija je standardna već, uhodani smo, 16 godina je veliko iskustvo. Evo, posebno moram pohvaliti kolege iz policije koji se brinu o sigurnosti. U sve 3 opštine baš sve funkcioniše ono kako treba. Evo pogledajte ove slike, ovi ljudi u ovim klubskim dresovima. Predivno. Mladić, ukreni se malo. Jeste, druže. Kaži nam nešto o ovom događaju današnji. Ovaj današnji događaj je super. Ne može biti bolje. Sve pod kontrolom. Pod kontrolom sve, samo nije u redu što se načelnici opština nisu pojavili da isprate bicikliste ispred svojih opština. Ali smo vidjeli Jaječkog načelnika. Načelnik i Jaječki je jahao konja danas sa konjelicima bio prema Jajcu i išao. Evo, Ana će nam sad nešto reći. Neće. Kako ide? Još je ekstra. Sve dobro, a? Ovdje imamo malo zastoja. Zbog vode. Ja znam ko će dati intervju. Evo, to nam je Brankica iz prošlog videa. Ona je i u ovom videu i u svakom videu i na svakoj manifestaciji koja se dešava u Jajcu. Daj nam nešto kaži. Kako ide danas? Čekaj. Da budem prosta.
Znači čitko. Minus 2 nešto Sarajevo. A 23 km smo prešli. A koliko kilometara ono imamo? Ukupno? Čini se manje. 27, 8. Trenutno se vozimo kroz Šipovo grad. Kako ide, majstore? Koliko smo prešli? Je li ovo zadnja destinacija? Možete ići na izvor Plivi. Ako vas ali ovdje, kada sam? Možete ići na izvor Plivi. Da, ide. Koliko ima odavde do izvora i Plive? 5 km. 3. Može se biciklom skroz? Može. Ovo ti je moj drug Janko. Jedan od najstarijih planinara, ribara. Čovjek koji je baš puno uradio na razvoju planinarstva. Okuplja omladnju, uči ih kako se voli priroda, kako se peca riba, je li tako? Odlično je proteklo, samo nas je malo iznenadio, nije bilo nikakvih problema, par guma je bilo puknutih, ali naše servisno vozilo je pokupilo te sve učesnike, tako da uglavnom svi će bezbjedno doći. Iznenadio nas je broj učesnika, nismo očekivali, pa smo se u nekim stvarima morali usput korigovati. Fali nam kruha, fali nam tanjira, fali nam kašika, ali ne fali nam graha, što je najvažnije. Ovdje je cilj, ovdje se družimo, malo će nas opet obradovati ovi drugari iz limene glazbe svojim zvucima, malo zabaviti nas. Ko želi može otići posjetiti izvor Plive, dodijelit ćemo zanimljive diplome, nisu ono takmičarsko, nije biciklijada takmičarskog duha, nego je ovako više turističko-promotivno, pa ćemo u tom duhu napraviti nekakve diplome. Nagradit ćemo duha pruge, čovjeka koji je učestvovao najviše puta na biciklijadi, pa onda recimo imamo, kako se to kaže, kako smo rekli, najveći romantik par koji vozi zajedno, imamo 2-3 para, pa najmlađeg naravno, najstarijeg, najinteresantniji bicikl, najzanimljiviji uređen. Jedno djevojče što trči. Jel imate sad informaciju ko je bio najmlađi, a ko najstariji? Ja je vozila, ona je vodila, imamo sve. Zato smo došli. Iz Šipova najmlađa učesnica je bila Jovana Gajić. Ona je 2024. godište, što se tiče, iz Jajca su vozili. Što se tiče najmlađeg učesnika, on je iz Jajca, Josip Budeš, 2022. godište. Najstariji učesnik koji je vozio cijelu biciklijadu, ove godine je Rusmir Žužić. Ove godine imamo veliki broj gostiju, baš imamo iz dosta gradova. Najudaljeniji grad iz kojeg nam dolaze je Zagreb, zatim imamo Fojnicu, Sarajevo, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Rama, Uskoplje, šta je još? Kakanj, Bugojno, Sarajevo. Jel imate informaciju koliko je otprilike sudionika? Preko 400 učesnika ove godine, da. Preko 400 učesnika. Već u jezeru je bilo oko 300 učesnika, u jezeru su se neki priključili i u Šipovu smo imali veliki broj učesnika, tako da preko 400 učesnika broj imamo. Bitno naglasiti, u Šipovu se priključio veliki broj mladih učesnika. Baš mladih učesnika, to je jedna lijepa priča, ja mislim da će to ostaviti traga možda da se probudi taj nekakav duh, pa da se formira biciklistički klub u Šipovu, u Jajcu, u jezeru, pa da se to ponovo, da to neko drugi preuzme i napravi još veću i bolju manifestaciju. Mi smo ipak planinari, mi bi trebalo biti na brdima, ne u dolini. Ovo je naš način, jedna prečica da dođemo i do mladih i da pokažemo zašto smo sposobni. I tako, Janko.
Evo, vozimo se prema izvoru Plive. Dakle, opet imamo kavu, jel možemo birati ponovo? Ovdje nam je prvi izvor Plive. Drugi izvor izgleda još ljepši od ovog. Prava izvorska. Ne molim te, jedne moj da mi roca galami ako mi padneš u nesvijest. Hajde. Ovdje se ulijeva Pliva u Plivu. Dakle, to su sad dva različita izvora. I sad ipak idemo na drugi izvor. Sad se vozimo prema prvom ili drugom izvoru Plive. Malo je teže za voziti, pogotovo bicikla ovdje. Možda ćemo čak morati pješke. Evo nas na izvoru Plive broj 2. Možda i 1. Samo još da mi kažeš kakav je graf. Vidi, graf fantastičan. Ja ga pravio, mora biti ovaj. A ti pravi? Ja sam kuhari. Graf je pravio sinoć, a jutro završen. Onda ja trebam reći, stvarno je vrh. Hvala lijepa. Svaka čast.